Good morning mga ka-idol, no? Update mo na ako sa Sumarin diri sa Sinara, padulong og Sinara Baho ug Sinara Alto, no? Sakop ni siya sa Jimenez Misamis Occidental. Ug kanina side na akong gitungtungan, sakop gyapon ni sa Jimenez pero sa Taraka ni mga ka-idol. Atong lantawon ang sitwasyon sa ilang Sumarin diri mga ka-idol kay naputol pod. Dako kayo o kuan, dako kayo kanang damage sa itong nahitabo na baha, no? Kay kusog-kusog yun, bisan sa bunga sa bukit, kusugi kayo hanto diri sa lungsod, tulogid ka Sumarin na daot. Tanawa mga kaidol, oh. Guba gid siya kaidol, guba gid ang atong Sumarin mga kaidol, oh. Na buak gid siya. Kung diri sa unahan kaidol, dili siya magian. Dili siya magian og mga sakyanan, mga motor. Nalusno gid siya mga kaidol, nalusno. Dili siya magian og tao, dili siya magian og mga sakyanan. So nalusno gid siya. Gawas lang siguro og muhinay ang tubig, pwede siya magian og tao, no. Pero natay mga laing opsyon ani mga kaidol. Pwede ta mulibot dito sa Makabayaw, lagbas diha sa may kuan, aning Sinara gihapon. Pwede ta moagi dito, libot na, going to Makabayaw to Sinara Baho, Sinara Alto. Pero layo-layo na siya mga idol, pero at least na gianan, no. Dili gyapon ta mabalaka kay na may gianan. Pagkangan lang dire, direct lang manguni dire pa kaingon sa sentro sa Jimenez. Gikan o Sinara Baho, Sinara Alto sa bukid, no. Muna dire opsyon para duol ra. Pero kay nahitabo man ni na nadaot ang atong Sumarin, dito kita mo libot sa Makabayaw mga kaidol. Makagi gyapon sila ang taga bukid mga kaidol, pero purisyo la gamay kay layo-layo atong agi, ano. Pero di gyapon ta mawadag pag-asa kay basin maayo na nino kay para makagira sila dito dool na dira sa lungsod, no. Pero kaidol, mo ni update nato karon idol, mga kaidol diri sa Sumarin sa sakop sa Sinara Baho o Sinara Alto o diri pod na side sa barangay Taraka. Dili na nato tason to video mga kaidol, diri taman mo ni update diri sa atong Sumarin diri sa Sumarin, tawgon ni sa una o Camille River mga kaidol. Okay, thank you for watching mga kaidol.